Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan blokade Selat Hormuz akan diperluas dengan kedatangan kapal induk kedua di Teluk. Hegseth menambahkan Presiden Donald Trump telah memberi wewenang kepada Angkatan Laut Amerika untuk menghancurkan kapal cepat Iran manapun yang mencoba memasang ranjau di perairan atau mengganggu jalur melalui Selat Hormuz. Hegseth mengatakan Amerika yakin dapat membersihkan ranjau laut apapun yang teridentifikasi. Iran terus menerapkan blokade ketat di Selat Hormuz. Deretan kapal masih menunggu izin Korps Garda Revolusi Iran untuk melintas. Iran menegaskan Selat Hormuz berada dalam kendali mereka dan mencegat kapal-kapal dari negara-negara yang dianggap bermusuhan dengan Iran. تنگه هرمز تحت کنترل شدید نیرو دریایی سپاه است و کشتی‌های نظامی و دیگر کشتی‌هایی که با کشورهای متخاصم علیه ایران همکاری دارند اصلاً اجازه عبور از